Bai. Egun on da ongi etorri gaurko agerraldira. Ohikoa den bezala Gobernu Kontseiluan aipatutako eta jorratutako gaiak azalduko dizkizuet, baina ohi bezala ere aurretik COVID-19 inguruan aipamen batzuk egin nahi nituzke. Jakin badakizue egoera oso gordina bizi dugula, datuen bilakaera oso negatiboa dugu, eta beraz Gipuzkoarrei eskatzen diegu espreski inoiz baino ahalegin handiagoa egin dezaten gutako bakoitzaren esku baitago guztion etorkizuna. Beraz, momentu honetan eskatuko genieke, mesedez eusteko hartu diren neurri horiei eta betetzeko beraz eta errespetatzeko neurri horiek. Bilakaera egokiagoa izan dezagun etorkizunean. Noski hildakoen senitartekoei gure luminak eta gertutasuna, maitasuna adierazi nahi diegu, eta baita COVID-19 ondorioz gaixo daudenei edo bestelako kolpea jasan dutenei, bai ekonomikoa edo distantzia senitartekoekin hori jasan dutenei eta jasaten dutenei gure hurbiltasuna ere adierazi nahi diegu. Eta noski beste behin ere gure eskertza eta esker ona luzatu lehen lerroan gaixotasunaren kontra lanean ari diren lagun guztiei. Beno, eta gaurkoan Gobernu Kontseiluan 3 gai azpimarratu ditugu, 2020ko zerga bilketa, lehenengo puntu bezala, bigarrena gizarte politikan egoitzetara bideratutako formakuntza online berria, eta 3. ohi den bezala gizarte politikako partea. Banan guztiak adierazten jungo natzaizue, lehenengo gaia beraz eta zerga bilketa da, alegia 2020ko zerga bilketa. Datu orokorrak dira, baina behin-behinekoa dira, badakizute otsaila erdiraldea Euskal Finantzen Kontseilua bilduko dela eta hor izango dugula behin-betiko datua, baina behin-behineko datuak honakoak dira. Guztira 2020an Gipuzkoako Foru Ogasunak 4.624,9 milioi euro bildu zituen. 2019an baino 389,2 milioi euro gutxiago, hau da 7,7% gutxiago. Gure aurrekontuetan jasotakoa baina 502,4 milioi euro gutxiago, hau da 9,8% gutxiago. Otsaileko Euskal Finantzen Kontseiluan ikusiko da nola banatzen diren diru hauek erakundeen artean. Nabarmena da, jaitsiera importantea izan dela, jaitsiera nabarmena da, aurre ikusitakoa baino gutxiago, baina hau ez da bukatu. Eta hori esan beharrean gaude, ez da bukatu. COVID-19 gaitzak sekulako inpaktua izan du gure diru bilketan, ekonomiak hala izan dulako, eta badakizute diru bilketa egoera sozioekonomikoaren isla dela, eta beraz hor eragina nabarmena da, gure aurrekontuan aurreikusitakoa baino 500 milioi euro gutxiago dauzkagu, hala eta guztiz ere esan dezakegu egoerari eusteko gai izan gerala. Alde batetik apirilean krisi ekonomikoaren eraginez gure aurrekontuak egokitu egin genituen, eta bestetik ere iraileko batzorde mistoan defizita ahalmena lortu genuen, adostasunaren bitartez, eta horrek ere aukera eman digu gure aurrekontuek, gure diru baliabidek egoki erantzunteko egoera honi. Gainontzean, diru bilketari dagokionez, zerga bilketari dagokionez, hobekuntzaren zergatiak azpimarratu nahi nituzke. Alegia badakizute datu txarrak diala, baina aurreikusitakoak baino hobeak, eta hobekuntza zertan oinarritzen da nagusiki 2 elementutan. Lehenengoa, alde batetik 2020ko zifra hauetan 2019ko jardueraren ondoriozko zerga biltzen dela. 2019a oso urte ona izan zen, urte errekorra izan zen, eta hori 2020ko hogei urtean zehar jasotzen da. Beraz, hori da lehenengo arrazoia. Dakizutenez, PFESari dagokionez, 2019a errekorrekoa izan zen, diru horiek erregularizatzen dira 2020 urtean zehar, eta errekorra esaten dudanean da lehenengo aldiz adibidez dirua jaso genuela errenta kanpainan. Hori ez da sekula gertatu orain arte. Holakorik ez da inoiz ikusi. Beraz, errenta kanpaina errekorrekoa izan zen. Bigarren elementua, bigarren seilekoa aurreikusi baino hobea izan zala. Alegia, enpresen egoera poliki-poliki
hobetzen juntzela, eta hori ikusi genuen adibidez aurreko astean, datuak eman genituen, ezagutzera eman genituen, azaroako salmenten ingurukoak, alegia Gipuzkoako enpresen salmenten ingurukoak, eta hor ikusi izan hobekuntza bat bazegoela, eta noski honek isla du diru bilketa hauetan. Baina bestelakoak ere badaude, alegia besteak beste, lan merkatuari eutsi egin zaiola, erten bitartez, finantzak eta iturriak egon direla, iko, elkargikoak, eta bar, eta baita noski hartutako neurriak ekonomiari eusteko. Besteak beste, itzulketak azkartzea eta abar. Hori etxek beraz, hobekuntzarako zergatia azaltzen duten elementu nagusiak, baina zerga nahi nuke informazioa zehaztu. Alde batetik, beza hori da, jaitsiera handiena izan duena, 14,1 jaitsi da beza, 200 milioi euro gutxiago. Beste alde batetik, PFSari dagokionez, eta hori etxek dira diru iturria nagusiak, beza eta PFSari dagokionez lehen osaten izuen urte errekorra izan dela, emaitza positiboa izan dugu, batez ere 2019ko urtea zergapetzen duen errenta kanpaina oso ona izan zelako, eta bestetik 2020 urteko lan atxikipenak ere uste baino hobeak izan dira, besteak beste lan merkatuari eutsi egin zaiolako. Hirugarren elementua, sozietateak emaitza negatiboa izan du zerga honek bi arrazoiengatik. Alde batetik gure enpresei laguntzeko itzulketak egin dialako, asko eta hor sekulako ahalegina egin dugu, eta bestetik COVID-19 krisiak sarreretan eragin duelako nabarmen. Beherakada horrek nabarmen eragin du gure zerga bilketetan. Hori beraz argazkia, behin-behinekoa, berriro diot, otsailean Euskal Finantzen Kontseiluan behin-betikoa ezagutuko dugu, baina aurrera begira zer? Aurrera begira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren estiloa ezagutzen duzue, guk zuhurtziaz jarraituko dugu lanean datozen hilabete eta urtean zehar, ziurgabetasunez betetako momentu bat bizi dugu, eta gainera kontuan hartu behar dugu 2020an 2019ko usta jaso dugun bezala, 2021an 2020koa jasoko dugu, eta 2020koa aurre ikusten da oso txarra izango dela. Beraz, gure alde eduki duguna orain zerga bilketan ikuspegitik gure kontra izango dugu datorren urtean. Beraz, zuhurtziaz jokatzeko agindua daukagu, horrela sinisten dugu, eta zuhurtziaz jokatzeko eskatzen diegu gainontzeko guztiei ere. Bigarren puntua, gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu duguna. Egoitzetako formakuntza plana. Badakizue, COVID-19 gurean eragin zuenetik formakuntza plana jarri genuela martxan, txoke plana dela eta gizarte politikan, hor eragin zuzena izan du COVID-19, egoera oso gordina bizi izan da eta bizitzen jarraitzen da, eta formakuntza lan handia eginda, bertako langile eta zuzendaritzei zuzendua. Lan egin dugu besteak beste aitaminerekin, baita Osakidetzako sendagile eta erizainekin, eta orain beste ziklo berri bat asteragoaz, aste honen amaieran, urtarrilaren 28an okerez balimanago, eta online formakuntza eskainiko zaie, eta hor bilatzen den helburua da hain justu ongizatea hobetzea, egoiliarren eta langileen ongizatea hobetzea. Hoxe da formakuntza honen helburua, eta berau aurrera eramango da Matia Fundazioko profesionalekin batera. Hirugarren puntua gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu deguna, gizarte politikako partea hoi bezala, badakizu egunero informazioa eguneratzen juten gerala, baina astean behin Gobernu Kontseiluaren ostean honen berri ematen dugu, eta hau etxek dira beraz gaur esan ditzakedan datuak. Adinekoen egoitzetan, 75 egoitza, 5.425 plaza dauzkagu, eta 66 kasu positibo dauzkagu egoiliarren artean. Horietatik 32 Eibarko ospitalean, edo Ordizieko San Jose egoitzan. 66 kasu positibo Gipuzkoako 8 egoitzatan. Abuztuaren 11tik ona, bigarren olatua ezagutu genuenetik ona, 150 hildako izan ditugu tamalez, eta sendatutakoak 604 egoiliar izan dira. Langilei dagokienez,
adinekoen egoitzetan, egun 58 langile dauzkagu diagnostiko positiboarekin, Gipuzkoako 25 egoitzatan. Eta bigarren olatu aldian, 503 langile gaixotu eta sendatu dira. Gainontzeko baliabidei dagokienez, eguneko zentroetan azken astean 5 positibo atzeman dira. Desgaitasuna duten arreta zentroetan azken astean positibo bat atzeman da eta hor 886 plaza dauzkagu. Gizarte inklusioan ez da positiborik izan eta sare honetan 417 plaza dauzkagu. Adingabeetan ere 400 plaza eta ez da positiborik izan. PCR probetan ahalegin handia egiten ari da Gipuzkoako Foru Aldundia, diako profesionalekin batera orain arte 91.110 proba egin dira eta azken astean 4.880 proba egin ditugu egoiliar eta langileen artean. Hori etxek beraz gaurko Gobernu Kontseiluan jorratutako gaiak, jarraian gazteleraz laburbilduko ditut. 3 temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Por una parte, la recaudación de impuestos del año 2019. Por otra parte, la nueva formación que se va a ofrecer para los centros residenciales. Y, en tercer lugar, el parte semanal de política social. Bien, en primer lugar, Guipúzcoa recaudó 4.634,9 millones en 2020, 389,2 millones de euros menos que el año anterior. Es un 7,7% menos, evidentemente, a consecuencia de la crisis generada por el COVID-19. Respecto a lo presupuestado, son 502,4 millones de euros menos, una rebaja del 9,8%. El descenso es inferior al inicialmente previsto, pero esto no ha acabado aún. Las razones que justifican esta minoración menor de lo esperado serían las siguientes. Por una parte, que se han pagado los impuestos del año 2019 y que el año 2019 fue un año de récord, sobre todo en IRPF, un año en el que hubo unos ingresos de récord para ayudar a la economía por parte de las instituciones, como es el caso de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Evidentemente también ha tenido un impacto en nuestro presupuesto, pero bueno, que hemos podido aguantar bien y hemos podido responder bien a esta situación gracias al ajuste que hicimos en el mes de abril y también a la capacidad de déficit que conseguimos acordar allá por el mes de septiembre. De cara al futuro, insistimos en que tenemos que seguir siendo muy prudentes, puesto que vivimos un momento de enorme incertidumbre y de la misma manera que hemos tenido a nuestro favor que la campaña del 2019 ha sido muy buena y que hemos recibido sus frutos el año 2020, podemos decir que esos datos también los tendremos en nuestra contra el año 2021, puesto que el año 2020 se prevé que va a ser malo. Por lo tanto, tenemos que seguir siendo prudentes de cara al presente y también de cara al futuro. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el nuevo plan de formación en las residencias de Guipúzcoa. Saben que estamos haciendo un esfuerzo considerable en formación desde el inicio del impacto del COVID-19, puesto que ha tenido un impacto enorme en los servicios residenciales de la Diputación Foral de Guipúzcoa, puesto que es ahí donde están las personas más vulnerables frente a la enfermedad, no solo en las residencias, pero evidentemente en las residencias de manera fundamental. El nuevo ciclo de formación empezará el 28 de enero, al final de esta semana. Esa formación la daremos de la mano de Matia Fundazioa y el objetivo que tiene es precisamente mejorar el bienestar de las personas de las residencias, tanto personas residentes como personal trabajador de las mismas. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte de política social del que damos a conocer todas las semanas, a pesar de que disponen de información diaria en nuestra página web. Debemos decir que en este momento en las residencias de mayores tenemos a 66 personas con diagnóstico positivo en 8 residencias. Insisto en el dato, como todas las semanas, 65 residencias en Guipúzcoa, 5.425 plazas, 66 personas con diagnóstico positivo, en 8 residencias. Desde el 11 de agosto han fallecido 150 personas residentes y han sido 604 las personas que han superado la enfermedad. En relación al personal también de estos centros residenciales, tenemos a 58 personas trabajadoras con diagnóstico positivo en 25 residencias
de Guipúzcoa. Y en total, desde agosto, se han recuperado de la enfermedad 503 personas trabajadoras. En el resto de los servicios que ofrecemos, tenemos esta última semana se han detectado 5 nuevos positivos en los centros de día, un caso positivo en la red de servicios de personas con discapacidad y no ha habido positivos en la red de inclusión ni tampoco en la red de protección a menores. Y por último, señalar o insistir en el dato que solemos ofrecer todas las semanas del enorme esfuerzo que se hace para detectar la enfermedad por medio de las pruebas PCR que realiza la Diputación en colaboración con los y las profesionales de la DIA. Se han realizado 91.110 pruebas y esta última semana 4.880 personas, entre personas residentes y también personal trabajador. Hauek dira beraz gaurko Gobernu Kontseiluan aipatu ditugun gaiak, hemendik aurrera norbaitek galderaren bat izango balu, erantzuteko prest naukazua. Eskerrik asko. Bai, ETB-tik, Oiana Sarasolak, honako galdera hau iteu. Egoitzetako egoera zein den eta lehen olatuarekiko nola ikusten duten eragina, oraingoan ere oso gogorari delako egoitzetan sartzen COVID-a. Euskeraz eta erderaz. Gaur egun egoitzetan daukagun egoera nahiko ona da, horrela esan baldin badaiteke, kanpoan dagoen egoerarekin alderatuta, alegia kutsadura komunitarioa zein altua den ikusita egoitzetan Gipuzkoan gaur egun bizi dugun egoera nahiko ona da, baina zuhurtziaz esaten dut, alde batetik hala eta guztiz ere gaixo daudenentzat egoera oso gogorra delako, eta beraz ezin da inarin esan, eta bestetik ere egoera oso aldakorra delako, eta egun baretik bestera, aldaketak ematen dialako. Hori egoerari gaur egungo egoerari dagokionez. Eta bestetik konparaketa eskatu du okerrez balimanago lehenengo olatuaren eta bigarren olatuaren artean, eta esango duana da lehenengo olatuan horre egoera erabat ezberdina zela, alde batetik etzen gaixotasuna ezagutzen, ez genekien ez zertzen, ez nola aurre egin genizia joken horri, eta hori gertatu zaigu guztioi, eta bestetik jendea etxean zegoen. Bigarren olatu aldi honetan ordea, gaixotasuna ezagutzen jungera, baliabideak ere sortu ditugu gaixotasunaren aurrean gure burua babesteko, egoiliar eta gainontzekoen burua babesteko, badakigu zen neurri hartu behar ditugun muga jartzeko gaixotasunari, baina jendea kalean dago, eta beraz, kutsadura ere handitu daiteke, naiz eta babes neurri guztiak baditugun, beraz, alde nagusia hortan datza. Alegia, bigarren honetan ezagutzen dugu, neurriak baditugu, baina, kutsadura jendeak kalean dago. Beraz, horiek diferentzia nabarmenak. Eta gazteleraz, la diferencia entre la primera ola y la segunda es que en la primera evidentemente no conocíamos la enfermedad, no sabíamos cómo protegernos frente a la enfermedad, pero la diferencia fundamental era también que las personas estábamos en casa, o sea, hubo un confinamiento domiciliario. En este caso, en la segunda ola, la segunda o tercera ola que estamos viviendo, conocemos la enfermedad, la vamos conociendo y también tenemos medidas de protección frente a la misma y también sabemos cómo hacerle frente, cómo protegernos y cómo proteger al resto frente a la enfermedad. Pero evidentemente no tenemos un confinamiento domiciliario y por lo tanto, pues en la calle podemos contagiarnos. Son las diferencias fundamentales entre la primera y la segunda ola. Vale, beste galdera bat, Zer irratitik, naikek, honako galdera hau. El 30% de Guipúzcoa está ya en rojo. San Sebastián a las puertas. La situación cada vez más complicada. ¿Cómo ve la situación? ¿Qué mensaje da desde la Diputación? Evidentemente la situación es muy complicada. Lo viene siendo en los últimos días y así lo seguirá siendo en los próximos días también, pero según las proyecciones y según las nuevas medidas que hemos adoptado también o que se han adoptado en el seno del LABI, entendemos y esperamos que los datos vayan a ir mejorando en los próximos días y que, conociendo, como decía antes, cuáles son las medidas que debemos adoptar para ponerle freno a la enfermedad y que todos y todas las conocemos, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, insistir en pedir que se cumplan estas medidas de protección, porque en manos de cada una de nosotras está el futuro de todos. ¿La vacunación en las residencias va conforme a lo previsto?
Sí, el ritmo de vacunación en las residencias se está cumpliendo de manera adecuada. Estamos ya en la segunda fase. Saben que hay un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda vacuna. Estamos ya en la segunda fase y prevemos que a finales de este mes se acabe esta segunda vacunación y, por tanto, el ritmo está siendo el adecuado, cumpliendo todas las previsiones. Saben que en la primera vacunación hubo unas residencias que tuvieron un retraso porque había brotes, pero eso también se ha terminado. Por lo tanto, estamos en la segunda. Eskerrik asko eta egun ona izan dezazuela guztiok.